Lasi ini bangke Nitum dak mendak alang sunong kudulang alang sunong kalau nitum bayi ni jadi popen ini nun lama cetan bom tapi nak sudah lama cetan bom ini oi dulu bulu tante dak bang nanti menjadi ada mah kubia kalau oh lingkaran dia ke mana lah malah naik dua puncer ini barang kira lo nanti mana ling kala mane ahok lo pukote sudah mane dak nang ni lo bulu tante nang sun ini tek nong ada ni pen ini nang hum hak ini ko doan do kita medi ting ni betul lah no dona tu tapi nitum dia lah perlu tapi dak nang non nang kita jiman hello langsung video tag long ma pun na kai lo tum le pini pese non ka porlo no ye picnic ka porlo video ya porlo la sinami tum ta bang non ni nang ciparong non ni nang cipangkam non nanin ko oi do am to ka lo tadi me la piti do arna to ke dolo ne ke tino ne la pena pu je ko pen itu tinggi bang lo la pena kan ini ngarok pirang lo kunci orang kero ini to antak sam mana dak dinana po baru dinang panelo kalau tadi di dak muka tu sekolah itu malah ngalamin kita ilis kan pulau rainbow dak ini ke thom tek long nah saat sedek tahu kita mana paklan tek kerja lo yo ate mana apor kerja lo kena kene lalu alamak ke dak tik nang tum baru baju apor dak nang pale non nang tum dak akan tido hudai jola so kan tido pen dak penang lang lo puluh tante rainbow ko tek long jike kuna lo chini lo kuna lang suna tuman jo to te pada lang suna dana dak isi dak kali ini ke thom pli podo dale alamang je das ini lapun nili jirpo apane ako ison sonyala na patan pon sinan de to madam ahok lo alang li jirpo kan dah itu jadi dak nangale pam hekating lah dan yang itu nang itu ningarok tidak lo tapi ada jirpo bang ini tu bang lo lah itu ini jetan lo so jok si alang sun talang ni pikat tapi ada pun tu nang kiro hedi ning lut cokan yo pan dulu dak angkele pending karung pen gelang nipik karbiang obat gelang menai dah dak ke ini lo pak lengkap adi mana kita lengkap kalau dak mana itu supaya langnya itu tahu dok limpi alangka baiklah itu